Igama lami ngilavenda Ncube. Ngihlala emduli Ward 7 ku-village yeMadinga. Mina ngingumlimi, ngiyalima. Uhlupho engithe ukuhlangana lalo kulo umnyaka ka-2020 inhlanyelo siyithole ngesikhathi sibili okube luhlupho izulu libe linengi. Ngikhuluma kunje amabele atotile emasimini okungangokuthi u-2021 sizabe silendlala enkulu kakhulu. Esikhangelela ukuthi uhulumende kumbe ngaba loncedo kithi. Silezalukazi ezingasakwanisi ukuziphathisa lamaxhegu, silabagogekileyo bethu abalezifiso zokubana ngabe bathola ukuzincedisa ngakho. Silabantwana abathiwa ngonina abazintandane abakhangele ukuthi ngabe bangazuza uncedo olunjengempahla langokudla lezifuyo. Besifelwe izifuyo eziningi kakhulu enkomeni lapha lasembuzini ngesikhathi izulu lingakani besezicakile, kodwa kwamanje hayi sezingani sezingconywana. Silime nzima kakhulu, sisezokugebha amagodi wona la kuthiwa yivumvutsa. Uhulumende ube loncedo kithi olukusinika inhlanyelo, sihlanyelile, kodwa-ke ngenxa yezulu hayi sikhangelela ukuthi ngabe siyathola ifethayiza